Voin March somni pasari hi Myanmar ta nani poimo top khok 76 Armed Force Day ni in kumsang khajakwa somli panga a Japan do an puan nani champapha kania ro pui takin an lom mi pui ta ne ro nilung chiat thak top khok ni ve thungin sipai le police in ni khat thil thua poisoi lo an ka hlum tam berni ania voin tlai dar li thleng khan mi som kwa pakhat ka hlum an ni to ani sipai ta hian American Center an kap tel boka engtin nge US in a chan le don ti riata cha kom to le ani ama khan sipai sarkar hian Armed Force Day den chenin inrin ni le pathian ni hian nataka chet an tum thu kan lo tar lang to a zirtop ni khan sipai en call news channel le radio sipai thu puang tu chuan mi pui te chu wawin van doi na rang thleng to atangin I in zir fingang u in hnung za nga emo in lua emo ka ma bak in ni hlau da ange ti in nu le pa te po an fa te khuwa khira civil disobedience movement a tel tir lo turin an riat tir an lo soi lok to nge in tun trum buai na awanga ni khat thil thu a poi soi lo nun na an lak tam berni ani zuita ani Armed Force lom na hian kumdanga chuan ramdang mi poimo tak an tel thina kumina ero Russian Deputy Minister of Defense Alexander Fomin bak ramdang mi poimo an tel lo ni a riatani min ong hleng chuan ram tam zokin an en san laya an ni poimo lom na a ron tel pui tu Russia ai o chu fakin Russia chu kan thian tha ani ati voin khan barma sipai te hi an ran zuale mawangin nun na chan an tama mithizat alu bel zela wangin nun na chan za thian za apel thei hialang voina yangun le mandele ringota nun na chan ji nga hian nau pang kumtling lo pali antela anau pang ber phei chu kumnga le ka upa ani zanin tlai dar nga le achan ve borvel khan mekila le suboa sipai te chon silai pa ngai le rubber bullet mangin civil mi an in them thiam siaka nau pang kum ni mi pakhat le kum sari mi chu natakin an ka phliam an din hmuna ngai tu om hle ani mi ka hlum phalna nei anga in soi sipai te chuan yangun dala township a ringot po voin khan mi pariat an ka phluma hliam phei chu an tam hle sipai te chuan zirtop ni chhnulam khan mei che pahni manin an veng te chuan chu an phuta police station tuala an pungkhom chu police ten an pong ka a police station tual chu thisenin a bol sen zai zui mai ani voina nun na chan te hi yangun mandalay sagain bago magule tanin teriri zon ba ka kachin state ami te an nihlom ram chung mun ranga sipai an chen nat zual e mawangin nun na chan za thi an pung chho zela adang lam chho hlek don ni inalang Dayik u township bagori zona mi pui pungkhom te chu sipai le police ten silain an nodara mi pa pakhat ka phlumin mi pali na takin an hliam bok Myanmar chim chak lam tanin teriri zon khopui dawiya po sipai te chuan sual chuin an ma ni tok zonga thian pathum two wheeler pakhata ronin phur te chu motor atangin an lo ka ron ringota an voi khat ka an a ka fu lovin an kap non le a pakhatan ka phlum a thian te pani ero an chuan na bai ka tlu ka wangin an ka fu lowa an tlan chia chu kap zui ma se van nei thlak takin an himani sipai te che dan hi abul hnaya CCTV footage satangin chiang takin a hmu thei Hopin Town Kachin State ta po sipai ten an at savin kongsi ra loading satlia mi pakhat chu an kap lum ringot bok lung oilo na lantir tu da jinga pakhat chu nataka ka phliamin mi pali an man boka an chin chang thria tala ni lawani Mandalay regiona nayong utaw si pa chuan khwaljin ta puitu tour guide kumsom thum panga upa lung oilo na lantir na atel ve po ni lo chu sipai te hian voin khan an kap lum ringot bokani Pathen Township Ayawadi regiona lung oilo na lantir tu de no dar nan silai me puani in mi pahni ka hlum an ni a mi pali na takin an hliam bok Sun State Marlam lasua po tukin jing khan protester jinga mi pakhat ka hlum ani a mi enge mozat ka hliam an ni bokani Thanlin Township Yanguna sipai zahni zette che chuakin lung oilo na lantir tura mi sang khat vel ron pungkhom te chu an kapa van nei thlak takin nun na chan an om lo amak jok le ani hliamero an tam hle mi an ka hlum thei lo wange sipai te thin rim chuan abul hnaya in an pong ka chiama an pong ka hnu hian lu chilin lung oilo na lantir na atel ve po ni lo mi pali an man ringot bok sipai nan no dar hnu lok hian mi pui te chu pungkhom non le in sipai sarkar an du lo na an lantir chun zom le thawani Kachin State khopui mi china sipai te chuan nimina an che dan angin lung oilo na lantir pungkhom te an buma sipai motor mang loin private car an manga
kong peng thua ma bi ru in pung khom te an lo changa mi pathum ka phliamin mi som thum vel an man an chan chin hriat alani lo bokani nau pang le kum upa po an thliar chuang lo voin chon dar khat vel khan mayangon township yanguna nau pang kum khat mi lek market station na hlim taka anu le pa te bula a infiam lai chu rabar bulletin sipai te hian an kap ringota amit dinglam an ka chiat sak nge ani ni pidroa sipai ho tu ten armed force day an lom mek la hian mandeleya ve thung chuan sipai do dal na hun man ani ve thunga sipai le an thu nei na i do da lang u ti thupuya mangin ko thlera motor ke chia an hala Myanmar khopui lian ber dot tu hi athim khup thei hialani Myanmar sipai sniper ten rala tanga kaphlum an nga to hlea voin po khan 58 street Sanpia road industry mi pani an kaphlum pakhat jok phei chu alu ka phekin atlung na bulloka athluaka bochuak vek nge ani Mandeleya pungkhom te po hian sniper laka an him theinan an thluak vorvirin motor ka chia hi an hal khowung vung mai ani khuwa thian lova mei khuwa tamin sniper talents man chuan a mu fia thei thin lawa mipui an him pha thin ani Yangon region chung insane mipui te an thok chuang ma hle jingdar ni le achan ve bor ve la tanga pungkhomin lung oilo na an lantir ve thunga sipai nan punkhom na mun olsam taka an tlo po theilo nan road block an siam sipai le police te chuan an thil tian khom te hi hal sakin jing khowar ma atangin al sen vung to ani sipai te hi an pong por viau na in an cholo an tong nai mai thei India road le university panna kong puyang kuna US sarkar ta American Center chu voin chonudar ni le achan bevel khan ka ania akap tu da hi tarlan ni lo ma se Myanmar sipai an ni nge in alang center chunga hian silai mu pali mu ania US embassy thupuang tu chuan an center hi ka nge yani thule vanei thak takin hliam an om lowa atitu te an chui chiang mek tia soi US poyan soyani vai chuan an nuam salovang mithen khat chuan Myanmar hian alam tangata na China le Russia asiam theita ka wangin US poi soi po a hre to lo ni in an soi sipai te rong taka an chet mek lai hian helpol ten mun thren khata sipai te bein an hne chho ve mek bok tukin jing war trian khan an minglam toy KNU ti a hriat lar Karen National Union chuan an state chunga sipai mun poimo tak an chu sak KNU Brigade 5 te chuan Karen state chunga sipai inkul na tlang poimo tak thimuta a sipai outpost bein an chu saka an ral thuam zong an lak sak ba ka an ka hlumbang mi som don an man Myanmar media trend khat chuan tukina an in be na hian KNU te hian Myanmar sipai somsari panga lai an kaphlum ni in an tarlanga KNU lam chuan mipui ven himna konga tun aya na sazoka an chet tur thu an puang zui nga lani voin khan Karen state chung Winyai township a mipui kong zo te chu Karen helpol Karen National Liberation Army KNL le te chuan sipai laka an venga Tatmadaw ten an ti buai ngam lo voina kong an zo na mun hi Karen National Union KNU Brigade 5 teram hau chung ni ma se helpol pani te hian sipai nun rong takte do tura in thurul an rotangin voin po hian an thok du na ni lunglulai chuan na mun pui Kachin state chung phakana po voin khan sipai do dal na hun ro pui taka buat se ni dor le sum don na mun zong khar ni in mipui an thok chuak tha hle mipui kal khom te hian sipai laka veng him tura Kachin Independence Army KIA te an ngen na thujiap mu tura omnola sipai lampo in mipui an ti buai vai chuan KIA an ron che thut an hlawa wangin mipui pung khom te an ti buai ngam lova buai na om lovin hun an mang theiani Janin jantir lam khan zo na thak u naw te bit na mun ta han panin sipai engemozat an chho ti hriatani a mipui te film khur turin an incha chanchin po soilai zandariat le achan bethleng khachuan chanchin chelam hriat tur ala omlowani